Ngabezitha siyathokoza kakhulu. Siyabonga bafowethu kini nonke eniphumile enizokweseka umfowethu insizwe esuke endaweni ngokwehlukahlukana. Siyazi ukuthi maku phakathi nezinsuku abantu abaningi abakwazi ukuba ingxenye yokweseka umsebenzi. Abantu bayasebenza bayayigalela ukuthi iziphi izinsuku abayithathayo ukuze bekhululeke. Siyabonga kuzo zonke izinsizwa eziphumile ombomvu nomfazi ogcwele umfowethu kumele emntwini. Ngiyazi ukuthi ezinye izinsizwa uma nyenza nomzimkhanyana basesendleleni bayeza nazo zonke izinsizwa ezikhona. Nani nonke nje bafowethu makhosazana osisi bethu abangafuni ukusala bahlale bekhona. Siyabonga bodadewethu, siyabonga bosisi bafowethu. Siyacela abaholi base South Africa, siyacela abaholi, umholi nje wase South Africa sicela ukuthi anake into eqondene uma ngabantu base South Africa, hayi abantu bakwenye indawo. So abantu they must stop in this misinterpreting i-constitution yethu. Nokwesibili kwayona i-constitution kusukela manje kuya phambili sizokulwela ukuthi kayishintshe. Thina bantu balapha eSouth Africa sizokulwela ukuthi umhlaba ubuye ngeqiniso. Singenzi lento enziwa uMalema afika ethi abantu abathatha umhlaba ebese phindene ethumela i-security company yakhe ukuthi ayobhidlizela abantu emjondolo, ngoba siyakwazi lokho ukuthi uyakwenza, uyabona. So asizukuvuma thina ukuthi uMalema athi akudocumentwe ama-illegal foreigners ngoba yena evikela ibhizinisi lakhe elingaphandle kwezwe, esingazi noma lelo bhizinisi lisemthethweni yini, nalokho elikukhandayo okule kusemthethweni yini, njengoba sizokuthiwa bakhanda ugwayi la